easily kurio koguo acio ungikorwo na diagnosis te family ni wega mundu akarorwo. Okay, good. Turore pulmonary embolism. So pulmonary embolism ugutwauga area me risk tuge ni from DVT kana DVT o yothe no itume pulmonary embolism. Koguo prevention mundu angikorwo na DVT na ni iracoka kaingi maita maingi acio mekiragwo filters nigetha matikagie pulmonary embolism. Na ungikorwo we mutumia tuge ni ugete mwana ugete mwana kana we pregnant ungeigwa we na thina wa kuhihia kana we na chest pain ndugaikare mucie mundu nenda akathie karorwo tondu maita maingi pulmonary embolism ndungimenya ginya riria we na symptoms cia kira tondu tugaga ino ni silent killer. DVT na pulmonary embolism tugaga ni silent killer. Koguo ungikorwo kwanza atumia aria magite ciana tondu postpartum he aria magiaga clot ni wega guthie kurorwo. So tukiari horo wa pulmonary embolism turera mwiroreri niki? Pulmonary embolism ni riria clot ino ihingite the pulmonary artery ihingite mikiha ya mahuri na riria ugite pulmonary embolism ukoragwo na ugwati tondu ndurahota oxygen ndirahota guthie mwiri-ini koguo wira uria oxygen irutaga mwiri-ini ndirahota kaingi ugakora ngoro ndirahota kuruta wira wega na ugwati uria munene wa pulmonary embolism riria nene ihingite mikiha iyo ukagia sudden cardiac arrest na ni acio makola ugakora mundu mucie aga collapse bere muthie thibitari ugakora ni akuite. Ucio ni ugwati munene wa pulmonary embolism tondu mwiri waku ndungi function utari oxygen ngite mikiha iria iroya oxygen mahuri-ini ugakora ni ndurahota kuruta wira. So far uhoro cio wa